Ovim istorijskim podacima i datumima, ima ih zaista mnogo, o Svetom Savi, ali ono što se vidi u toj njegove besedi, za Svetog Savu nije dovoljno samo kako se živi, ovo što sam govorio. Za njega je bitna i vera. On počinje, izlaže svoju veru u Svetu Trojicu, u toj čuvenoj Žičkoj besedi, s kojom počinje samostalnost Srpske crkve i države. Kad kažem samostalnost, to ne znači u bukvalnom smislu reći samostalnost ne treba imamo stave pravoslavne, nego u ovom drugom smislu reči, jer do tada uglavnom jezik kojim su se ljudi koristili i sveštenici i episkopi su bili uglavnom većinom grčkog porekla. Kao što sami znate, pastir koji nije iznikao iz tog naroda ne može nikad osjećati probleme i boli tog naroda kao neko koji je podnik od njega. Zato i danas kada ljudi govore, ne znam, ponekad i protiv svojih državnika i sveštenika, ja, znajući sve njihove slabosti i grehe, kažem, pa dobro, ne beru se ni popovi s kruške. I oni su izašli iz naroda, i političari su izašli iz naroda. Ako mi hoćemo da damo bolje sinove, dužni smo i da ih vaspitamo. Na kraju krajeva, u jednoj od tih svojih beseda, evo da pravim malu digresiju, Sveti Sava upravo Igumanu Spiridonu piše, ako je pop grešan, ali molitva njegova nije grešna i njegova veza je sila od višnje blagodati. Dakle, da se ne izgovaramo, svako od nas je prizvan i pozvan da pokuša što više da se opristoji. Nemamo svi sve darove koje ima Sveti Sava. Ja u svojoj ličnosti nemam sve, nemate vi, ali ako sve te darove koje je Bog dao, nešto meni, nešto tebi, nešto njoj, ako ih zajedno u Hristu i Svetom Savi spojimo i u slavu Božju oblagodatimo i usmerimo upravo na slavu Božju, onda ćemo zaista ostati na tom svetosavskom putu, kao što kaže njegov tropar, puta koji vodi u život. Evo mi u ovom hramu Svetog Save svake nedelje, pa i sutra ćemo pevati taj tropar i budući da se peva uglavnom na crkveno-slovenskom, evo ja ću reći njegov prevod i na srpski jezik da bi svima bilo jasno o čemu se tu radi. Jednostavno vidjet ćemo i samog tog tropara šta je smjernica i šta je putokaz kojim svako od nas pojedinačno i naš narod i u budućim generacijama vekovima kako treba da hodi i kako treba da ide. Prilike kaže se puta što vodi u život, nastavnik i prvoprestolnik si bio. Dakle, taj put koji vodi u život večni. Jer najprije došavši svetitelju Savo, čeda svoja osvećena ili osveštena si nasadio, kao maslinovo drveće u duhovnom sadu. Dakle, sva ta svoja duhovna čeda, njegove učenike, on prvo je posvećivo za episkope, za pastire, ali pre toga ih je dobro posmatrao i proveravao. Kao što se kaže za Svetog Arsenija, Sremca koji ostavio za sebe, kaže se čak nije u žitiju da ga je dugo i tajno posmatrao, ispitivo sve njegove vrline, jer i sam apostol Pavle na tom mjestu kaže ne polaži ruke nikakvog brzo, to je dok ga ne ispitaš dobro, i tek onda. I, dakle, čeda svoja kao maslinovo drveće u duhovnom sadu si nasadio i zato kaže i otadžbinu svoju si prosvetio, znači svu otadžbinu svoju. Zato kao jednakog apostolima i svetiteljima mi te molimo, moli Hrista Boga, da nam daruje veličnost. Ali dakle, to je taj put koji vodi u život. I završit ću rečima Svetog vladike Nikolaja koji je rekao, Sveti Sava imao 7 velikih ljubavi. Jedna od njih je bila prvenstvena ljubav prema Bogu, prema Svetoj Trojici. Ne bilo kakvo govore o Otcu, Sinu i Svetom Duhu, Trojice jednosušni i nerazdeljivi. Druga njegova ljubav je bila prema svetiteljima i ugodnicima Božji i vidimo da je velike hramove posvećivo njima, recimo Hilandar je posvećen Bogorodici, Žiča je posvećena znači Vaznesenju Gospodnjima, ali i mnogi drugi hramove svetima, ugodnicima Božjima koji se i sam gledao, pa tek potom dolazi njegova ljubav prema svetinjama, prema crkvama, manastirima, a potom njegova ljubav prema roditeljima. I pazite, to je jako premudro primetio Sveti Vladika. Baš zato što je volio Oca, u njemu u svom pismu piše, ako zaista voliš i hoćeš da me vidiš, 10 godina se nisu vidjeli od njegovog odlaska na Svetu Goru, do ponovnog susreta prošlo je punih, ako se ne varam, 10 godina, možda je nešto više. Sava piše Ocu, dođi ti u Svetu Goru, ostavi sve. Do sad si stvarno, brinuo si se o državi, evo, uspio si sve, ostavi mlađe, to nastave, ti dođi sad da se brineš o spasenju duše svoje. I otac ga sluša. I zato su primetili da je on sin koji je duhovno rodio svoga oca. A
prethodno je njegov otac biološki rodio svoga sina. I zaista taj susret njega i oca je bio dirljiv. Dakle, to je njegova istinska ljubav prema roditeljima i govori, razlučite se, ti i majka, i ona je otišla u ženski manastir, a ona je otišla u svoju mušku studenicu da bi posle došla na Svetu Goru. Potom je njegova ljubav bila, dakle, i prema njegovom narodu. Dakle, ovo što sam govorio da ga ne sužavamo Svetog Savu samo neke te uske nacionalne okvire. Vidjeli ste dela, evo ja sam namjerno citirao šta je nisu. Sveti Sava prvo počinje, ispunjava zapovijest Božju. Ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom snagom, svojom, a koji će da kaže svim bićem svojim. I tek onda iz te ljubavi Hristove, koja, znači Savima, sa Bogom, sa Svetom Trojicom, izrasta se ljubav u ljubi bližnjega u samog sebe, dobijamo znak krsta. Ljubav prema ocu i majci, ali ne samo biološki površno, nego i dublje, ljubav prema svim bližnjim i ljubav prema svojoj tački. I dakle, ja to ne bih dužio više, većina od ovih stvari su vam bile i poznate, ali vas molim jednu stvar, da nikad to ne zaboravimo. Ne možemo mi Svetome Savu krojiti mantiju i rasu po našim uskim shvatanjima, gledištima i vidicima, nego smo dužni da pokušamo da se mi, njegovoj sveobuhvatnosti, širini, koju nisam ja večeras uspio ni ću ikad uspjeti da uhvatimo riječi, termine i pojmove i definicije, i koju bojim se, ko što kaže Sveti Jovan Bogoslov u Evanđelju, ne bi stala ni u same knjige, u sam svijet da se napiše, znači da pokušamo da se mi saobražavamo njemu, a ne da njega po nekim našim uskim merama krojimo. Jer uglavnom, vrlo se često dešava da Svetog Savu posmatramo iz tih uskih okvira. U njegovoj ličnosti nam se otkriva na sveobuhvatna ličnost, koja je šira od nebesa i koja se prostire i širom vaseljenja, a ne samo u našoj otačbini, kao što smo vidjeli, i ovo što sam nam naveo od primjere. I za kraj, palo mi napametne jedna stvar koja je vrlo interesantna, koju je zapisao Sveti Vladika Nikolaj, kaže da je jedan uralski, na Uralu, jedan kozački odred na svojoj zastavi imao ikonu Svetog Save i lik. Ne samo ustanici koji su dizali u Srbiji buni protiv Turaka, vreme Teodora Vršačkog i drugih, zbog čega je posle poturčenja bivši Srbin Sinat Paša spalio njegove mošti na Vračaru, odnevši iz Mileševe, nego je i na dakle, zastavi jednog uralskog kozačkog odreda bio lik Svetog Save. A kaže kako? Oni su se borili sa Mongolima 2 ili 3 dana i niko nije mogao da pobjedi u toj bici. I jednostavno, mnogo je bilo poginulih, mnogo je ranjenih, zamorili su se i to večer dogovore se kozaci, sutra krećemo napad, kad ustanemo, pomolit ćemo se Bogu i tom svetom koji je tog dana, pa koji god da je. I kaže, i ustadoše i pomoliše se, Gospode Bože, pomozi nam da danas pobjedimo u boju ovom, i ti sveti koji se danas praznuješ i kome imena ne znamo i kakav god da si pomozi. I kaže, beše krvava bitka i kad nakon večer oni pobjediše i sabraše se da vide i pogledaš u kalendar, a on beše da se tog dana proslavio naš Sveti Sava. I oni su odlučili kao svog nebeskog zaštitnika da na zastavu stave i njegov lik. I to je još jedan dokaz da je pravoslavlje Svetog Save bilo sveobuhvatno. Njega i dan danas vole i proslavljaju svi pravoslavni. Pričao sam i na Svetoj Gori, i u Svetoj Zemlji, i u Bugarskoj, ako ćete vi, i u Ralu, i na Sinaju, i ne samo po našim krajevima. I zaista je ličnost o kojoj šta god da kaže, šta god da napišemo, bojim se da neće moći da se uhvati i da se dovoljno izrazi. Eto, to bi bilo sve. I ako hoćemo da se zovemo Svetosavcima i danas, i ako hoćemo da ostanemo na tom putu koji vodi u život, mislim da svako od nas mora početi kao što je počeo sam. Od skromnog podviga jednog prostog monaha koji godinama radi na sebi, moleći se, bez da sebi zadaje nekakve ciljeve jednog dana da postane nešto, shodno darima koje mu je Bog dao, koje je on kroz podvig, kroz rad, kroz molitve, kroz suze, još dodatno istančno osvetio, umnožio talente Božije, i ako Bog nekog prizove tim putem, a ne obratnim putem, jer to nije put Svetog Save, iako često može nam učiniti da jeste. To bi bilo sve što bi ja htio da vam kažem i zamolio bi vas eto sada da razvijemo nekakvu diskusiju, dakle da vi postavljate i pitanje, da kažete svoje komentare, mišljenje, to nam bude ovako jednostrano, ali da pokušamo da se držimo okvira i ove teme i jednostavno da ovako bratski razgovaramo o tome
bih vas zamolio tko želi prvi da otpočne, kažete slobodno šta je na srcu. Kažu da